cap allà i a Bòsnia. Home, és que res tornar amb la moto, que dius, marxes cap allà reticent, dius a veure què, i tornar amb la moto. No sé què trobaré allà, o trobarem. Suposo que llocs xulos, com a tot arreu que hem anat, i la gent també, però fins que no hi arribes i no passes les fronteres, doncs no ho saps. Bòsnia. Bòsnia és un país que des de petit que sempre m'ha cridat l'atenció. Quan va passar la guerra dels Balcans, clar, jo era adolescent, era l'època que el Barça va guanyar la seva primera Champions, jo tenia altres preocupacions, però en el fons sempre senties que hi havia aquella guerra allà. I no sé, ara de grans és un lloc que sempre m'ha agradat anar-hi, barreja de cultures, ortodoxes, musulmans, cristians, no sé, hi ha molta història. Què espero trobar-hi? Moltes coses, però sobretot vull conèixer gent nova, cultures noves. I per què en moto? Primera, perquè és el vehicle que ens agrada. Segona, que l'avió, no. Dius, ves, passes per dalt i no veus res. Amb cotxe és claustrofòbic i no tens contacte amb la gent. I amb la moto és la manera que tens contacte amb la gent. A part de que pares quan te dona la gana, si plou, ho notes, si fa vent, ho notes, si fa calor, també ho notes. Però també notes quan se t'acosta la gent, que és diferent del cotxe. Al cotxe tens una barrera, a la moto ets tu. Amb moto? És que es pot viatjar d'altra manera que no sigui amb moto? No, en sèrio. Amb avió és massa car, no veus res. Sí que en 2 dies estàs allà, però una vegada estàs allà, què? Has de llogar un cotxe. Per tant, anar en cotxe per què? A dintre un lloc de ferro, sense olor, sense la pluja, sense el calor, sense el fred, sense el contacte amb la gent. El millor és anar a peu, però en peu en 15 dies no arribem, i amb aquesta panxa no arribem. En bicicleta tampoc. El millor és en moto.
tal el primer viatge? Ja està? Això, estava morint de calor. Fa molta calor. Molt calorosa. I molt de trànsit. Almenys no ens hem fotut fora de la carretera, que és un gran què. Ale, què expliques? Que estem menjant arròs. Ala. Què vols que et digui d'Itàlia? Sí. Que cosa, mamma mia, que cosa. Tan locos d'italianos. Sí, com tu. Molta calor. Una miqueta de vent a Eslovènia, que és el jardí, i ja està. Molt bé. I està bo el risotto? Això és risotto. Sí. Sí, està bo. Vale. Ala.
يا أخي مد الذراع يا أخي مد الذراع هيا أقدم باندفاع هيا أقدم باندفاع هيا أقدم باندفاع لا تعش على الوهم لا تعش على الوهم من أضاع الحق ضاع من أضاع الحق ضاع من أضاع الحق ضاع سراييبو 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 مهما زادت المحن مهما زادت المحن أو تباطأ الزمن أو تباطأ الزمن أو تباطأ الزمن منا وعد وقسم منا وعد وقسم قادمون بالكفن قادمون بالكفن قادمون بالكفن سراييبو 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 يا أخي يكفي البكاء يا أخي يكفي البكاء والعويل كالنساء والعويل كالنساء والعويل كالنساء طهر الأرض بدم طهر الأرض بدم Gonna sing you an old country song from the heart, so I can cry at night and call you when I'm sad. When you have gone run so far from me, so far. Walking down that old country lane, drops of rain call upon the ones who call you name. Will I see you again? Please just come on back home to me, so I'm not all alone. Gonna sing you an old country song from the heart, from the strings of this old rock. Los que vemos en el vídeo se hacían llamar los Escorpiones. No eran ningún grupo militar serbio de élite, más bien una banda mafiosa que controlaba el extraperlo en lo que se llamó la República Serbia de Krajina y que se apuntó a la matanza de Srebrenica durante la guerra de Bosnia. El vídeo circulaba como un trofeo entre los machotes que gustan de este tipo de fechorías. En 2005, un activista serbio a favor de los derechos humanos lo encontró y lo hizo público durante el juicio por genocidio contra Serbia en el Tribunal de La Haya. Ese día, el pueblo serbio despertó, dejó de creerse el cuento y empezó a plantearse si aquello que todo el mundo decía de ellos era cierto. Ni este vídeo ni la evidencia de más de 5.000 cadáveres fueron suficientes para probar que Serbia cometió genocidio en Srebrenica, pero sí bastó para detener a los que aparecen en las imágenes. Hoy los han condenado a varias penas que oscilan entre los 20 y los 5 años de cárcel. En una solemne ceremonia se ha dado sepultura a 613 cuerpos de víctimas de la matanza de la ciudad bosnia de Srebrenica. Fueron encontrados en fosas comunes y posteriormente identificados. Este lunes se cumplen 16 años de la masacre, con la reciente detención de Ratko Mladic, uno de los acusados, en la mente de estas mujeres. Perdieron a sus hijos y maridos en el mayor crimen cometido en Europa tras la Segunda Guerra Mundial.
centro memorial de Potocari, construido para recordar a las víctimas de la masacre, se han reunido 30.000 personas de toda Bosnia. Aquí están enterrados más de 5.000 cuerpos que han sido identificados de los 8.000 varones musulmanes ejecutados en julio de 1995. Kissed you goodbye at the airport, held you so close to me, I said, so here we are now, and I can't stop from crying, Lily. And you said, hey, hey, ho, you know this is the way to go. You will forget about me when I'm on that plane, forget about me when I'm on that plane. Tonight, 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 I wanna be with you tonight, tonight, tonight. Tonight, tonight, I wanna be with you tonight. The plane took off and my love went with it. The chilly wind waved my both cheeks hard, and the man who stood next to me said, everything is gonna be alright. I said, nothing is gonna be alright, but thank you anyway. And then I saw your face in the airplane window. I waved my hands and I shouted to you, tonight, 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 I wanna be with you tonight, 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 I wanna be with you tonight. I wore a t-shirt and my worn-out hat, abandoned as a summer cat. And as I stood there as a broken hearted, I realized you got the car keys still. So I broke into my own old car. I fell asleep on the passenger seat. I dreamed of summer sex with you, and you whispered in my ear, tonight, 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 I want